Pada Rahina Buddha Kliwon Dungulan, seluruh umat Hindu terutama di Bali merayakan Hari Suci Galungan. Di Kabupaten Badung sendiri, sejak pagi umat Hindu telah melakukan persembahyangan dan menghaturkan banten ke pura desa dan pura pusa di sekitar kediaman mereka. Raya Galungan di kawasan Sempidi, tepatnya di Pura Pusa Cadat Sempidi. Berdasarkan pantauan tim liputan Bali TV, sejak pagi tampak umat Hindu secara tertib melaksanakan persembahyangan dan mengaturkan banten di pura. Ibu-ibu dan remaja putri juga mengaturkan banten keliling di beberapa pelinggih. Suasana tak jauh berbeda terlihat di kawasan Abian Base Magui di Pura Pusa. Tampak umat melaksanakan persembahyangan dan mengaturkan banten Hari Raya Galungan untuk memohon keselamatan dan kerahayuan. Lalu lintas di Kabupaten Badung terpantau cenderung padat namun lancar. Hal ini berbanding terbalik dengan hari-hari biasa yang cenderung macet. Jalan Raya Lukluk Kapal, pintu masuk kawasan Puspem Badung yang biasanya macet, tampak ramai lancar. Tim Liputan